Cek satu. Cek. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sane Wangyang Titiang, Kepala SD Negeri 1. Sane Wangyang Titiang, Komite Negeri 1 Pejeng. Sane Wangyang Titiang, PLT Kepala SD. Sane Wangyang Titiang, Didik lan Tenaga Kependidikan SD Negeri 1 Pejeng. Sane Wangyang Titiang, para orang tua utawi wali sisya SD Negeri 1 Pejeng. Alit-alit sisya SD Negeri 1 Pejeng, Sane Dahat Kusumayang lan Tresna Sihin Titiang. Ring rahina sane becik puniki, rasa angayu bagya katur uningayang titiang ring ida sanya widiwasa, Tuhan yang Maha Esa, untuk asung kertawara nugraha ida, iraga sarang sami prasida melaksanayang penyinaban parikramo festival bulan bahasa Bali, warsa kali kalilikur, ring SD Negeri 1 Pejeng, sane mapatitis Danu kerti gitaning toya ening. Pamiarsa sinamian, pinake pemungkah acara, ngiring piar sayang sareng-sareng sesolahan tari condong.
Nggih, punika wau
sesolahan tari condong saking sisya kelas 1. Majeng ring pamiarsa sareng sinamian, ring up jagat skadi mangkin, indi kawentenan gering agung COVID-19, lan manut ring arahan guru wisesa. Nenten surut-surut titiang uningayang, mangde iraga sareng sami yatnain raga, laksanayang protokol kesehatan, elingan serta nganggen masker sane patut, wajikin tangan ngangge sabun ring toya sane membah, utawi ngangge hand sanitizer, lan sampunan lali jaga jarak minimal 1 meter. Pamiarsa sinamian sane banget tresna sihin titiang, pinaka pemungkah acara ngiring sareng sami ngendingang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pamiarsa sinamian mangdane siaga ngrereh genah sane patut, majeng ring sane kejudi galah katur. Pamiarsa sareng sinamian, mangdane megenah sekadi patut, santukan parikrama pacang kelanturang antuk muacen doa. Majeng ringsane kejudi galah katur. Om Swastiastu. Om Bhagnamastu Namo Siddhaya. Om Pranamyo Bhaskara Devam Sarva Klesha Punasanam Pranamyo Aditya Sivartam Bhakti Mukti Vara Pradam Om Kesama Swamam Jagat Nat Sarva Papa Itu
angkara sarwa karya sidam diki ranami asureswaram Om yang widi maprabawa Prabu Sakti Sane kasiwi mapasik jagat nata Sang ngawi nangut peti stiti lenaning sarwa bawa ring jagati Iratu dahating sampurno masu tejo suci nirbalo dimilak Titiang para bakto ngaturang manah susro bakti majang ring yang gitu Rehning kadimangkin titiang lungsur galak ngawen tenang penginapan parikrama bulan basa Bali nemuan ning Rahina Sukra pinanggal selai sasi Februari warsa duang tali duang dasa dua megenah ring SD 1 Pejeng Om yang widiwasa berperagamah kejenana asungannya pada kerajaan saulen aweh tuntunan dalan darno santo lan jagat itu tunggal kena kaya wak manah ning ulun amin tawar nugraha yang widi mogi-mogi swakarya penutupan utawi pangruat bulan basa Bali puniki mangguh kasidaning don Om yang widi maprawaga yang maha karuni ulun para bakta nunas agung pengampura apa ningsun jat modamo jugul tandu puting singsa malih pisang lungsur agung pengampura ring padan ratu yang widi modasar untuk manah nirmala lan pengrastiti bakti kake mugi ratu baweh aksa menungsur Om mano padrah pertawian tu wiswata mogi pikayunan sana kecekerau ringsa kedakna Om santi 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 Om Pamiarsa sareng sami ngiring piarsayang sareng-sareng laporan saking Manggala Parikrama Festival Bulan Bahasa Bali SD Negeri 1 Pejeng warsa kali-tali kali likur majeng ring Manggala Parikrama galah katur Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera, rahayu, salam kebajikan. Sanewang yang titiang Komite SD Negeri 1 Pejeng. Sanewang yang titiang Kepala SD Negeri 1 Pejeng. Sanewang yang titiang PLT SD Negeri 1 Pejeng, sanewang yang titiang, Bapak Ibu Guru, kalih staf SD Negeri 1 Pejeng, sanewang yang titiang, Bapak Ibu orang tua siswa SD Negeri 1 Pejeng, para pamiarsa lan alit-alit sami sane banget tresna asihin titiang. Pinih rien ngiring sarang-sarang matur suksema ring ide sanyang widiwasa anto asung kertewara nugraha ide iraga presida mapupul iriki ring paninep lan pamucuk parikrama bulan bahasa Bali SD Negeri 1 Pejeng warsa kalih tali kalih likur ring galah sane becek puniki titiang presida mesadu ajang iriki pacang matur-atur parindikan parikrama bulan bahasa Bali SD Negeri 1 Pejeng warsa kalih tali kali likur sane sampun kelaksananya ngawit saking pinanggal 5 Februari ngantos selai Februari warsa kalih tali kali likur.
Idedane sarang sami sane banget tuang yang titiang. Pemargin bulan bahasa Bali ring SD Negeri 1 Pejeng warse kalih tali-kalih lakur puniki sampun preside memargi antar nenten ngemanggihin pikobat lan kapiambang sane membuat pisan. Mekudang-kudang wibekare sane sampun kelaksanayang sampun ngemulihan Jayanti soang-soang. Pare Jayanti punike pacang kasobiahan malih bos-bos oleh pangentar acara lan taler pacang kasobiahan ring media sosial sekolah. Ratu Idedani, Ratu Pamiarse lan alit-alit sane banget tresna asihin titiang. Akeh pisan pamilat sane nyarengin wimbekare ring parikrama bulan bahasa Bali SD Negeri 1 Pejeng warse kalih tali likur puniki. Sane ngemiletin wimbekare megending Bali wenten 103 sekutus pamilet. Sane ngemiletin wimbekare mesatwa Bali wenten 12 pamilet. Sane ngemiletin wimbekare ngwacen puisi wenten 17 pamilet. Sane ngemiletin nyastra Bali wenten 3 siki pamilet. Nanging wenten taler sisia sane nenten presiden ngemiletin wimbekare santukan wenten pikobat sane membuat pisan sane ngerana yang alit-alit punika nenten presiden nyarengin wimbekare ring parikrama bulan bahasa Bali puniki. Idedani lan pamiarsa sami ring makudang-kudang wimbekare sane sampun kelaksanayang. Ring wimbekare megening Bali akeh pisan pamilatnya nih. Sane paling akeh pamilatnya niki ring wimbekare megening Bali. Santukan akeh sane ngemiletin panitia ngambil keputusan Jayanti sane kasudi nenten jete 3 ring megening Bali duaning wenten 6 Jayanti metiosan sarang wimbekare sane lianan yening ring wimbekare sane lianan wantah wenten 3 Jayanti kemanten nanging yening ring megending Bali wenten 6 Jayanti. Ratu Idedane lan alit-alit sarang sami indek prebeye sane kaangge ngrembe acara puniki mawit saking jinah bos bantuan operasional sekolah sane pulih saking pemerintah. Wantah kadi asa punika sane preside aturan titiang mogi-mogi napi sane aturan titiang mawi guna antuk irage sarang sami. Titiang pinake manggala parikrama puniki matur suksemedahat ring orang tua sisye sane sampun mendukung alit-alit sami mangde presiden nyarengin parikrama puniki lan alit-alit suksemedahat taler sampun semangat nyarengin parikrama puniki taler ring panitia sami Bapak Ibu panitia sane sampun nyayagayan acara puniki nyantos puput. Taler ringgalah sane puniki titiang matur gengrene sinampura antuk keiwangan titiang sane nenten patut ring arse soang-soang. Puputan titiang antuk parama santi. Om santi 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 om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Punika wau sampun kawedar indek pemargi parikramo saking pengawit ngantos puput. Acara kelanturan antuk sambutan saking PLT Kepala SD Negeri 1 Pejeng. Majeng ring Bapak PLT galah katur. Om Swastiastu. Majeng Bapak Ketua Komite sane sangat wangyang kikian. Bapak yang ulang Ibu Kepala Sekolah sane anyar ring SD 1 Pejeng sane wangyang kikian. Taler
Bapak Ibu tenaga kependidikan SD 1 Pejeng Sanewang yang Titiang, orang tua atau wali siswa SD Negeri 1 Pejeng Sanewang yang Titiang, taler alit-alit siswa SD Negeri 1 Pejeng sami sane suksmayang Titiang lantos nasi Titiang. Angayu bagi sane katur presiden katur ada mungkin duaning Festival Bulan Bahasa Bali ring SD 1 Pejeng rahina mangkin jagi pacan kesinep artinya hari niki penutupan suksemu banget niki majang alit-alit nih serang sami jagar kita pisan mana titiang niki duaning kenapi peserta pewilet wimbe kara niki akeh pisan nih antusias suksemu banget niki majang alit-alit sane ngemulih Jayanti malai bos-bos jagi keuningannya sarang panitia titiang lunas nggih sane boleh Jayanti sampunan nggih sampunan merasa bangga nggih sampunan jumawah tunas titiang mangde sayang-sayang nggih sayang-sayang lima nincapan napi boleh Jayanti nerahina atau tahun niki warsa niki mangda di warsa duang tali 22 niki di duang tali 23 niki mangda ne bisa mempertahankan kita nggih terus majeng ring alit-alit sane durung ngemoleh Jayanti ring festival bulan bahasa Bali warsa duang tali 22 niki nggih sampunan salit arse ngiring pelajaran raga maling tingkatkan lagi mangda di bulan festival bahasa Bali sane cagi rauh mangda persida ngemulihan Jayanti aingih titiang taler ngaturin suksemaning mana majeng ring manggala parwataka utawi ketua panitia taler ring para panuriksa atau dewan juri sane sampun ngelaksananya tugas nih untuk pemargi bulan bahasa Bali puniki taler suksemo atur titiang majeng ring orang tua atau wali siswa sane sampun preside nyarengin nih mendukung alit-alit deh sareng ring festival bulan bahasa Bali niki mangdene aksara bahasa lan sastra Bali sayang-sayang lima bangten punah gitu nggih raga Bali patut raga Bali niki ngelestarian ngewerdiang niki nggih bangten dua kena asing mau bahasa Bali pandaikan raga gitu nggih bahasa Bali niki nak tamu niki nggih tamu ampun les bahasa Bali dua nih ke raga nak Bali bahasa ibu dan uning nggih niki penunas titiang majang ring alit-alit sami ngiring dincapan malih nggih mangde bahasa aksara sastra Bali niki sayang ajak nggih kadiasa punika sane persida katur nggih mungkin akeh atau titiang nenten manut ring kayun titiang lungsur geng rono Sidampura sana mungkin titiang muntakan untuk Prama Santi Om Santi 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 Om Punika wau sambutan saking Bapak PLT SD Negeri 1 Pejeng. Acara sane mangkin kelanturang antuk serah terima jabatan saking Bapak PLT sareng Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pejeng sane anyar kesaksian oleh pamiarsa sinamian. Majeng ring Bapak PLT lan Ibu Kepala Sekolah durus.
Bapak Komite Durus Nyarengin, Inggih Bapak Ibu tenaga pendidik SD Negeri 1 Pejeng lan para siswa SD Negeri 1 Pejeng, rahina sane becik puniki, rahina mangkin nggih SD 1 Pejeng sampun ngemulihan kepala sekolah sane sampun definitif. Titiang rahina mangkin selaku PLT menyerahkan tanggung jawab sane tiang percayakan selama niki kepada ibu kepala sekolah yang baru daler titiang nglungsur geng rena sinampura utawi mohon maaf ring Bapak Ibu guru, ring sisya, daler ring Pak Ketua Komite rawuh sareng sami menawi wenten atur titiang atau parilaksanaan titiang selami titiang dados PLT sane nenten manut ring kayun titiang nglungsur geng rena sinampura majeng ring ibu kepala sekolah sane baru banget pinunas titiang mangdane ibu kepala sekolah state nggih margi yang suwadharma turmaning preside ngajagan SD 1 Pejeng semakin jaya nggih semakin maju jauh lebih maju daripada sane titiang pegang selama niki. Mugi-mugi sangkanin dukungan dari semua stakeholder, semua guru, siswa dan semuanya yang mendukung. Semoga program-program yang dijalankan oleh ibu kepala sekolah kita yang baru nanti dapat berjalan dengan baik. Inggih kadi sapun iku atur titiang mangkin titiang serahkan niki majeng ring ibu kepala sekolah kita yang baru. Inggih punika wau serah terima jabatan saking Bapak PLT sareng Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pejeng sane anyar. Majeng ring Bapak PLT Pak Dewa Nyoman Parte titiang ngangganing warga SD Negeri 1 Pejeng ngaturang suksema antu ayah-ayahan sane sampun kemargian. Sane mangkin ngiring piarsayang sambutan saking Kepala SD Negeri 1 Pejeng, majeng ring Ibu Kepala Sekolah Galah Katur. Ainggih suksema majeng ring pengantar baos sampun mepijagalah majeng ring dewek titiang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Majeng ring jero mangku sane dahat suciang titian. Majeng ring manggala komite SD Negeri 1 Pejeng sane kusumayang titian. Punika taler ring PLT SD Negeri 1 Pejeng lan ulaman sami sane wangyang titian. Semeton guru lan tenaga kependidikan SD Negeri 1 Pejeng, para sisya lan pamiarsa sami sane sampun preside miarsayang parikrama puniki sane dahat tresna sihin titian.
Sadurung titiang ngelanturang atur pinih ajeng ngiring sareng sami nunas ice majang ring ide sang yang widiwasa duaning sangkaning paswecan ide irage presida mapupul ring parikrama panyinab Festival Bulan Bahasa Bali SD Negeri 1 Pejeng Sanema Petitis dan Nukerti Gitani Toyo Ening Renggalah sane becik puniki kadasarin antuk manah gargita pakedek pakenyung iraga sarang sami setata kenak lan rahayu ulaman lan pamiarsa sarang sinamian ring up jagat sekadi mangkin manut ring arahan guru wisesa ngiring sarang sami margiang protokol kesehatan sane patut sekadi atur PLT duene hiwawu lugayang titiang nyihna yang raga ring galah sane becik puniki santukan wawu titiang durung kacih nayang saking PLT duene dados titiang I Gusti Ayu Pramita Dewi wit saking pinanggal Plekutus Februari kalih tali 22 kepicayang Swadharma ring SD Negeri 1 Pejeng pinake kepala sekolah dumugi selanturnyane titiang preside ngemargiang Swadharma puniki santukan kalintang tambet titiang punika mawinan banget tunas titiang ring uleman lan pamiar sesami cutet nyane ring stakeholder pendidikan minakadi majeng ring angga komite para guru lan tenaga pendidikan sisya lan orang tua taler masyarakat lan pamiarsa sareng sinamian banget tunas titiang mangdane preside micayang pewarah-warah mangdane SD 1 Pejeng puniki preside ngancan ngalimbak lan ngancan becik samunggah-munggah kawruhan lan becik utawi kaon sekolah puniki wantah usaha iraga sarang sami nenten je saking titiang utawi guru-guru ring sekolah kemanten kewanten saking iraga sarang sami pinake stakeholder pendidikan majeng ring prawartake parikrama sane sampun maut saha mekarya nyuksesang pemargin wimbakara ring Festival Bulan Bahasa Bali warsane mangkin sukseba banget katur taler ring alit-alit sane ngemolehang Jayanti nggih sampunan wadih-wadih pacang melajahang dewek benjang pungkuran durusan mangde preside dados Jayanti malih taler sane durung ngemolehang Jayanti tunas ibu mangdone sampun sungsut ring kayun tetep setate pelajahang raga mangdone preside anggen bekel nyujur kaluwehang ring kahuripan titiang pinake kepala SD Negeri 1 Pejeng ngaturang suksemedahat ring idadane sarang sami sane sampun preside nyuksesang lan miarsayang parikrama puniki taler titiang lungsur gengrena sinampura yening wenten atur penyanggre utawi parilaksana sane nenten manut ring atur ring kayun puputan titiang antuk ngaturang parama santi om santi 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 om wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam namo buddhaya salam kebajikan rahayu. Punika wau sambutan saking Kepala SD Negeri 1 Pejeng. Inggih pamirsa sanaiman, acara kelanturan untuk sambutan saking Komite SD Negeri 1 Pejeng. Majeng ring Bapak Komite galah katur.
Om Swastiastu. Nah tiang nganganing komite ringis di satu pejeng kaweng kalah renan mangkin mangkawenten atur sematra ring idedane sareng sami. Ini ajeng ring Ibu Kepala Sekolah seneanya Ibu Ayu kenten daler ring Bapak PLT Pak Dewo sane Bang Puang yang disa kenten daler ring para guru sane ngemargiang pola palih pendidikan dikiring SD 1 Pejeng sane banget daler ruang yang tiga kenten daler orang tua murid sane rauran mungkin sane taler nyarengan aktivitas pendidikan ring SD 1 Pejeng daler sane wong yang didang ring alit-alit resisio sane sumringah renan mungkin daler tresna sih didang ratu itu dan serang sami manut ring ulaman sane ketibur yang didang dan makin didang rauh manut ring dudonan inian punika asiki wenten pemargi dan makin penutupan bulan bahasa sana kapten kalih inian punika nyandan bahwi utawi nyinayang kewentenan kepala sekolah sana anyar. Nah ini dari dewasa sami dan akhir didang matur didang gumanti maka dimiti banget ngatur langsung semua pisan ring kewentenan pemargi pendidikan dikiring SD 1 Pejeng majeng ring dane PLT sana sampun ngemargi angka di pemargi sana manut kewenangan pemerintah ingin pun ke awase ragane ngemargian tugas iriki ring SD 1 Pejeng sida ngemargian kadipatut maning sida ngemanggahan nabi sane dados pemargi sane lintang ingin punika dawuh Bapak Pandir ring SD 1 Pejeng nah didang saking komite banget ngatur semua pisan duaning sesuai ring dedikasi ragane pacang penuh mendedikasikan diri ring pendidikan terutama ring SD 1 Pejeng kenten daler nah didang matur daler ring kepala sekolah sane anyar yang pun ke Bu Ayu nah didang maka di komite pungkuran enten pacang surut daler penuh berpartisipasi nganin pemargi ring SD 1 Pejeng nah pun api antuk menghindari barangkali wenten kendala ngiring bawa sareng kita berkomunikasi dengan baik dan kemudian mencari solusi untuk hal-hal yang bersifat barangkali perlu dibicarakan bersama dengan orang tua murid dalam hal ini untuk mencapai suatu tujuan yang kita harapkan bersama. Nah niko didang harapan juga dari orang tua siswa barangkali wenten ide ataupun masukan didang munas benjangan mana sarang didang di komite berusaha memfasilitasi napi sareng dados kepentingan orang tua kepentingan dunia pendidikan khususnya di SD 1 Pejeng sida memargi kadipatut. Ya ini malih pisan suksemo ring Pak Dewo nganin yang dedikasi duine kemudian selamat kepada Ibu Ayu sane pacang ngemargiang pola balik ke bentenan SD 1 Pejeng manut ring napi sane dados garis pendidikan sane ketentuan ring dinas pendidikan. Nah ini amun ike didang presidatur matur menawi kirang langkung atau didang muningaya ring lainan sane becik puniki didang munas langsung Singapura menawi sinap didang atur niki antuk pramosanti. Om Santi Santi Om.
Punika wau sambutan saking Komite SD Negeri 1 Pejeng. Acara pajang kelanturan untuk ngewedar para jayanti ring pecentokan sane sampun kelaksanaan. Nanging sedurung kewedar sisya sane polih jayanti ngiring sarang-sarang tiar sayang sesolahan saking anak agung Rama Widyadana Putra sane pacang matembang ngelawan. Om Swastiastu, Wastan Tijang, Anak Agung Rama Widyadana Putra, nomor absen 13 kali mawar, sane mangkin Tijang jagi megendeng lawang. Timpal aja mukojang main-main ngelawang bareng keliling desa asik-asik tepak kendange tepak ceng-cenge dojeng-dojeng ada nyandenin ada malai bareng ubaren ubar-ubar di subane bakat ilur kupenge aduh sakit. Cita bango sambal mata. Cita barone usah-usah. Cita bango talus semangat. Cita barone ustah-ustah. Timpal aja mukojang main-main ngelawang bareng keliling desa asik-asik tepak kendange tepak ceng-ceng dok-ceng ada nyandenin ada malai bareng ubaren ubar-ubar di subane bakat ilur kupenge aduh sakit. Cita bango sambal mata. Cita barone usah-usah. Cita bango talus semangat. Cita barone utah-utah. Cita bango sambal mata. Cita barone usah-usah. Cita bango talus semangat. Cita barone utah-utah. Om Santi 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 Om.
Punika wau sesolahan tembang saking Anak Agung Rama Widyadana Putra sane mangkin pacang kawedar para Jayanti saking Wimbekara mesatuo lan wacen puisi durus pirengan. Sane makin pacang kawadar para Jayanti saking Wimbekara Mesatwa Bali lan Wimbekara Ngwacen Puisi Bali. Sane ka pertama, sane poleh Jayanti 3 utawi juara 3 Lomba Mesatwa Bali kategori A. Gusti Ngurah Vito Dwi Tama. Juara 2 Lomba Mesatwa Bali kategori A Igede Garbatista Cakrawala. Juara 1 Lomba Mesatwa Bali kategori A Niputu Anindita Kamania. Lantar juara 3 Lomba Mesatwa Bali kategori B Igede Alvin Sadu Artawira. Juara 2 Lomba Mesatwa Bali kategori B Idewa Made Surya Raditya. Juara 1 Lomba Mesatwa Bali kategori B Anak Agung Dia Cahaya Kirana. Selanjutnya nih juara 3 Lomba Ngwacen Puisi Bali Desa Ayu Atisa Kamila Nareswari. Juara 2 Lomba Ngwacen Puisi Bali Nikade Asintia Dewi. Juara 1 Lomba Ngwacen Puisi Bali Kade Ari Saputra. Rahajeng ngajeng ring para sisya sane sampun poleh Jayanti ring Wimbekara mesatwa lan wacen puisi Bali. Enggih pemirsa sareng sami sedurung kawadar Jaya saking Wimbekara sane tiosan ngiring sarang-sarang piarsayang sesolahan saking Kade Ari Saputra sane pacang wacen puisi Bali Mamurde Subelanga. Om Swastiastu. Titiang Wasto Ikade Ari Saputra kelas 4 Mawar. Titiang jagi pacang wacen puisi Bali sane Mamurdo Subolanga oleh Ketut Saryani. Subolanga nawang anemola bikasne ngancan tawa matingkah rireh tuah di umah nanging jereh di gumi wayah perah wayah cara lebihan upah kene keto bakat bayah sing karuan ngilangin basang wayah Subelangah nawang nyujukan sanggah pongah ngorahang awak jengah nyegjegan warisan anak odah. Om Santi 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 Om.
Punika wau sesolahan saking Kade Ari Saputra. Sani mangkin pacang kelanturang ngewedar para jayanti saking Wimba Karet Tari Tunggal lan Nyurat Aksara Bali. Durus pirangan. Ainggih mangkin jadi kawedar jayanti saking lomba ngigel Bali kategori A. Juara 3 lomba ngigel Bali kategori A Nikade Indah Arta Briliana. Juara 2 lomba ngigel Bali kategori A Koming Putri Sasmita. Juara 1 lomba ngigel Bali kategori A Nimade Ayu Wirastri Tantri. Juara 3 lomba ngigel Bali kategori B Imade Dwitya Naiksa Putra. Juara 2 lomba ngigel Bali kategori B Niwayan Galuh Sakanti. Juara 1 lomba ngigel Bali kategori B Niputu Tri Juliani. Selanturnya nih jadi kawedar jayanti saking lomba nyastra Bali. Juara 3 lomba nyastra Bali Dewa Makan Putu Adi Triana. Juara 2 lomba nyastra Bali Niputu Diah Aprianti. Juara 1 lomba nyastra Bali Imade Juniawan. Rahajeng majeng ring para sisya sani sampun poleh jayanti ring Wimba Karet Tari Tunggal lan Nyurat Aksara Bali. Inggih pamiarsa lan alit-alit sami jayanti saking Wimba Karet Megening Bali pacang kawedar sawusan sasolahan masa tua Bali oleh anak agung dia Cahaya Kirana sane pacang masa tua I Belau. Om Swastiastu. Wastan Titiang anak agung dia Cahaya Kirana. Titiang saking kelas 6 awal. Titiang saking SD Negeri 1 PJ. Sane mangkin Titiang jagi mesatu Bali sane memurda I Belau. Ada katuturan satwa anak belau. Ban belau ne iya ada dina I Belau. Sedak dina anu iya tundena meli bebek kepekan tekan memene. Ditu lantas memene nyemak pes. Lantas memene ngomong. Belau, jani cai enggal-enggal kepekan. Meli bah, bebek dah dua ditongos dagang bebek. Meli bebek ane moko terbat nah. Mesau ti belau. Nah me, jani belakar kepekan. Di subane belak nekat kepekan. Kamu mai ia ninggalin dagang bebek. Lantas ia kecunduk tekan dagang bebek. Jok sasa yang ngajukan pipes dasar tali rupiah. Jero, niki pes tiang, ni bebek dah dua. Bang bebek ane mokoh terbat. Nasaut dagang bebek. Jero, bebeknya aukut aji petang tali rupiah. Jadi numas kali aji kutus tali rupiah. Lantas ibelok banget susuk buin duang tali rupiah. Di subane man beli bebek, lantas ibelok mulih. Kecarita ia mulih ter ngelewatin tuka tinggal. Ditu lantas bebeknya lep di tukade. Maka dah dua bebeknya ngelangi di tukade. Ibelok bengong ningalin bebeknya kambang ter ngerengkeng kene. Beh, ulu-ulu aja dagang bebek awaken lagi bebek moko terbat. Sake wala bebek puyung bang. Lantas bebeknya tusing ajuka terkalahina mulih. Di subane ibelok nekat jumahne takono iya teken memene. Memene ngomong.
Belok, encan bebeknya. Mesau ati belok. Man jai cang beli bebek, ya ulu-ulu aja dagang bebek awaken nage bebek moko terbat. Sake wala bebek puyung banget. Lantas bebeknya kambang gitu kade. Lantas ibelok uela teken memene. Gitu pak anake belok, tuse ngeresap teken bunyi. Bebeknya mula kambang yang ia lebang ditukat dalam. Nah ento mawinan saanu iraga maurip patut melajahan pedewekan. Mapandiu ngale tongos pepelajahan. Seluirnyane ring sekolah, ring memelan bape, turing masyarakat. Inggih asa punika satwa ibelok sane presida pidatayang titiang. Juga kangkung sambal kirang langkung titiang lunas ampura. Suksema. Om Santi 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 Om. Punika wau sampun tiar sayang sareng-sareng satwa ibelok oleh anak agung dia Cahaya Kirana. Sane mangkin pacang kawedar Jayanti Pini Unpad saking Wimbekara Magending Bali durus pirengan. Inggih alit-alit sami. Anto Wimbekara Magending Bali santukan sane nyarengin Wimbekara mekueh pisan punika taler sane poleh Jayanti wenten 6 diri ring suang-suang kategori. Sane mangkin pacang kawedar Jayanti saking kategori A utawi kelas rendah. Juara 6 utawi harapan 3 lomba Magending Bali kategori A. Anak Agung Dinda Indahnya Cahaya Bulan. Juara 5 utawi harapan 2 wenten kalih diri. Ka pertama Ikade Asmara Putra Tanamiana lan Iputu Devan Ananda Putra. Juara 4 utawi juara harapan pertama Dewa Ayu Ira Maheswari. Juara 3 Lomba Magending Bali kategori A Dewa Gade Danendra Abyakta. Juara 2 Lomba Magending Bali kategori A Putu Iyas Bala Soma Santi. Juara 1 Lomba Magending Bali kategori A Anak Agung Rama Widyadana Putra. Kelantaran untuk juara Lomba Magending Bali kategori B. Juara 6 utawi harapan 3 Gusti Putu Raditya Wiguna. Juara 5 utawi harapan 2 Iputu Asia Cesta Utama. Juara 4 utawi harapan 1 Dewa Ayu Diasita Ardaswari. Juara 3 Dewa Ayu Naira Putri. Juara 2 Nikada Aisyah Nur Indra Swari. Dan juara kaping siji Lomba Magending Bali kategori B Nikomang Natasha Dewi. Rahajang majeng ring para sisya sane sampun poleh Jayanti ring pacentokan parikrama Festival Bulan Bahasa warsa kalih tali kalih likur. Majang ring sisya sane tiosan sane durung ngamolehan Jayanti sampunan sebet. Saantokan pungkuran pacang akeh galah nyarengin pacentokan sane lianan. Inggih pamirsa sareng sami acara selanturnyane penyineban parikrama Festival Bulan Bahasa Bali warsa kalih tali kalih likur oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pejeng.
Majang reng Ibu Kepala Sekolah Galah Katur. Aing ge suksema ini galah nasane mangkin pinake pamucuk parikrama dados nggih pacang kasineb deres parikrama Festival Bulan Bahasa Bali Sekolah Dasar Negeri 1 Pejeng Warse kalih tali 22 kasineb lan puput. Aing suksema katur. Aing punika wau Rama Festival Bulan Bahasa Bali kalih tali kalih likur sampun kasinep oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pejeng. Nanging sedurung acara kepuputan, wenten malih siki sesolahan saking Nikomang Natasha Dewi sane pacang metembang ambu Ambu putih tagama
Punika wau sesolahan saking Nikomang Natasha Dewi pinaka penyinap ring parikrama rahina sane mangkin. Majang ring pamiarsa sinareng sinamian titiang ngangganin manggala parikrama ngaturang suksenaning manah saantukan sampun prasida miragi dudonan parikrama puniki. Nenten lali titiang lunas ageng renu sinampura yening wenten atur utawi parilaksana sane nenten manut ring kayun. Puputan titiang antuk parama santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.